Projekt Zdrava žena, mocna žena, kotri zaprovadzuje Ministerstvo zdravja vladi Srbiji i Dom zdravja Veljko Vlahović u Verbaše, ma cilj žebiše unapredzal kvalitet zdravstvene zaštiti šitskih ženoh. Hvarela Dejana Lajnović, hlavna šestra polivalentnej patronaži i koordinatorka projektu. Ona nahlašela že šarobi o zvekšovanju dostupnosti u zdravstvenej zaštiti, žebiše ženom opštini Verbas omožljivelo zakazać preventivni ginekologini prepatrunki i žebiše voopšće motivovali prepatričše. U marcu nam tema prevencija karcinomu peršoh. U hlavnim provadzime kalendar zdravlja i šitski toti temi obrabjame co po kalendaru zdravlja maju temu prevenciju. Mi šinšak bavime za prevenciju, nije za uzličenjom, ali za prevenciju. Do teraz sme objehodzeli školi, osnovni školi, štrednji školi tu po Verbaše. Trimali sme i školjarom prepodavanja, trimali sme i nastavnikom, profesorom. 7. 14. Ветска 21. i 28. marca, to šitski soboti u Mešacu marcu, ženi hodni pris porobic preventivni ginekološki prepatrunok. Budu organizovani robotnji už 2 i buli u Červenim križu i u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Verbaše. Tištak budze u Kocure 11. marca, robotnja vjazana za samo prepatrunok peršoh i prevenciju karcinoma peršoh. Po programi 19. marca od 16 po 18 hodin u polivalentnej patronaži ženi hodni dostac šitski neophodni soviti o karcinomu harločka plodnjici i peršoh, polnim i reproduktivnim zdravlju ženoh, a tiž i o HPV infekciji i vakcini.